Tragovi krvi ispred ulaza u sigurnu kuću dovoljno govore o porodičnoj drami koja se dogodila oko 11:30. Bivši suprug provalio je u sobu i sa više uboda nožem teško povredio 41-godišnju štićenicu po glavi, licu i rukama. Povređen je i 11-godišnji sin koji je pokušao da zaštiti majku. Štićenice doma su također lakše povređene braneći ženu. Posle krvavog pira nasilnik je pokušao da pobegne, ali ga je interventna jedinica posle 10 minuta uhapsila. U tom trenutku sam čuo jeca i vrisku. Tamo. Izašao sam na prozor. Video sam jednu ženu, čak i imala izjave na ruci. Tu ikali su policija, milicija, policija. I tuda je dolazio čovjek, koga ja znam, bivši policajac. Slučajni prolaznik, stajao je tu i mene je vidio, pošto se znamo na prozoru, kaže Zoki, zovi policiju. U tom momentu sam ja uzeo telefon, čak sam bio na prozoru, zvao policiju i u tom momentu čovjek je izišao iz sigurne kuće. Istrčao, u ruci je nosio jaknu, preskočio preko one ograde. Čuo sam lavež pasa i čuo sam decu da se deru, nisam znao zašto. Izašao sam, otišao do ograde, u tom momentu sam vidio čovjeka koji prilazi sigurnoj kući, iz sigurne kuće preko ograde iskače čovjek. I trči u pravcu mene, ali pored ograde nosi u levoj ruci nosi nož sa polomljenim vrhom. Povređena žena je, kako nezvanično saznajemo, došla u sigurnu kuću pre 2,5 meseca. Razlog su maltretiranja i batine u braku koji je trajao 6 godina. Danas nije otišla na posao jer joj je bivši muž pretio pre 2 dana, pa se ovakav događaj, kako ističu štićenice, mogao naslutiti. Nasilni ulazak i napad u sigurnu kuću je presedan, ističu zaposleni. Pre 1,5 dana tražili su od policije da im dodeli fizičko obezbeđenje, ali do danas to nije učinjeno. Sigurna kuća ima samo video nadzor sa nekoliko spoljašnjih sigurnosnih kamera. Zabrinjavaju podaci o žrtvama porodičnog nasilja. Prema toj statistici u proteklih 6 meseci u porodičnim svađama izgubljeno je 29 života, a žrtve su uglavnom žene.